Titia. That's what you know. No one had one now. It's be free baby no. No was here to be a day. A cocosim. The made a mess a tape in a for the titu Ghana for moment in the hall. Moment in the house a bow. Na nipa bi o wa ono obazo obekum no waseno mo hwese mo nye bibia edum bekwachi already no ofo bi aka chem samo short memory o ese mo adwene fiasa na manum ketwa bi enti o ye ni se kura na ye be fi na kanya se pa ne enka ede be ade bio se se ya aba we di atoto akwam a wode boaye ye nyina ye Ghana fo obi enu wa wonya mfaso so obi enu ho COVID baye obi enu wa wono mo so free kan ya iwa demusa wa mo ye adwuma yi 50% off that is obela okotu 100 cedis I say afa mo 50 edeba de bi no onye we interest rate wa hwa na ba form this rate e won form utifi ya se boy na ka person no pa na ya ka say aba person o ma bo say ha so de kan nipa be ke tia bom wo mo ke be fa ho age bribe e wa de ne as if wa phone no na fa request na yem peska na fam no utifi o ba te pepe na oja wo 10,000 bi abeto so na si da koto oje ne no meko bi ni ade eti aba no dwene ye ho papa na bi o posego ya eben was say was mo de movie said na do mo mpena mo fa no me Nigeria wona me fa de no ma na mo de as we know like I make bring am ya jina na mo be fa Buhari na Buhari ba ko mo aya mo be hu kwa be fa so a be ba kaga ka say fellow Ghanaians e je yan cherish de wo ya ma ya ni so so de kokwo kaga na ho sem pa wo kwa ma no ne be bia especially after some year of return no so almost about 5,000 foreigners black normal ba aba be settle down or Ghana has e can be big show say Ghana ya kan ho sem pa which Nigeria for bloggers here ankasa kwa wo compare Ghana and Nigeria which means bia person be settle down Ghana has it you know Ghana mo mi som ye wo mo tete ya wo mo be kasa ne de ye wo mo no mo nka o ma se ma me give say Ghana is the place to be because our leader or ye competent or ye trustworthy or you be a visionary leader or you be a obetimi a gina dise or be bibi di amount na above all no ade bi obeka so be bia no or the nurse so no tu wana mo na je say your man papa me jiri se nyina no ye mo mpa ye mo man no na etimi ntwem na hoto no emra ma ko fa sama bia me da say ye be sia no me da me ho aba me ba me ni solak na ye nchaadwene ndi with this no se party so ye de ni koso bi ni agyae se e ya aban mufu asem yes ye handle party because there if you aban mu ayen so na da as a party it from day one no we keep money kwesian e di enti na me kasa wutu kwan kwesian se de si to war we dade we na be si wuda na fa bibra Ghana na Ghana so sesa wo be di Akufo Addo atem se Ghana war ya to no blog abroche de dade me boa usian sa abroche se de sisi dan ho e na akosi bi o Ghana me pa cho usian bibi wa abroche na ade bi ko Ghana want me anye ofisi ya na be di atem e na abroche fo no bia I don't know enkurase fo na doson akontom serious o ye ka se kurase ni anye obi a ote na kurase o abrabom nkurase fo abrabom o mo mani ntie na doson akontom kana krepa efriya maame mo bi obi timi kase manya 50 years abrochire na di 20 years na no so bedi na na adwa tem ansem kurase samacho wutu kwa 20 years won timi ansua hwe de wutimi be support ye yatem didi abrabom kurase fo ne doso abrochire odofo mu bi no say no we didn't have opportunity to go there when we have opportunity say wa konya nke bia ke bobo brebia magana nya ho faso ke bobo brebia ma o man na free mu no ko manya ho faso hwanu ma wa machi wan timi ansua bibia wa kontuom ya wo ti akontuom pese wo de bo man Ghana ya tem didie so obi didi obi na na atem obi didi panyini bi atem Akufo Addo akane na ahen papa no kura onye president biemo ana munim
ada na na muni ba omi atem ada na na muni ba omi atem ko ba omi na ebe o alanka she na ebe o omu na ebe Akufo Addo wi o aye do be yo ene wo hwe history mu ana na do aban ko na watimi agu asphalt road more de minim se jeje running su egu kumase kwan na mini wo bet de minim se uko Aston CPC ni ade jeje running sadaroma ekwan a wo ho ache enso say ogun asphalt ko fo kra ba megu asphalt o na do adaroma ne oyi kwan a wo yi asphalt this wo yakwan ba ko pekra ma Ghana wa yakwan na ma daachi waya kwana madache so wono ne yedi natem ono na yegu ne hufia wani ache ohu yedi obi papa atem wani ache because say chama huntumi gold wo hunu wani bre chama huntumi ya MPP ni a wo gold wotimi di gold chain tin kom odi gold to no nsa enti wani bre enti eni na na do atem because say chama huntumi gold wo hu ye ne boa most of you sana moka na do no we there we history maker we making history. You can never change it unless I want down chene. And what that journal about say Akufo Addo making history. Say Ghana book ebe kire say who was the first president who was able to give all Ghanaians free education? Akufo Addo. Okofa Jamama wati. Okofa Akufo wati. Okofa say Kwame Nkrumah wati. Akufo Addo history. And it's also what time we are there the man is already make the history. And nunti na nkofo bi tano na wodi na temaokrache Misraw Jonas back now abana Ghana for youth. I'm so disappointed in you guys. Most of you know, I don't know the kind of youth you people are. Me name you to cram ye. Huh? Youth what to kwan kwese bibia. He. Na abasa wo kire se. Abro kire fe. E ba cho Akufo Addo no nya president o. Na Addo no nya president. Na America fe. Na Addo no me di president. Na America no ma na wo twa kire na wo ho. Entina me se mo yenkurasefo. Enu ma bi kura wo ho na afa na Addo no wo ye bi. Afa na Akufo Addo wo ye bi. Enti mu a mo di na Addo atem Jonas back amoni ache so me di atem. Odofo. Mo nyina you are so disappointed to my life. Say mo disappointed ye Ghana youth. Say mo tu kwan ka mo kosua bibi. Na youth no hu se na mo so makosua. Mo kwa mo de mo intelligence akwa akosua se wa abrochire. Mo de intelligence akwa akosua no ma pa say e wa kontum bet enya adwuma. Intelligent na enya adwuma. But atem Ghana life no na mo de ba. Ghana life no na youth no sade ba social media so. Uko David platform so hey Ghana for nyina follow David. All because say David ye dey. Oh di atem. David ye dey of Libya na kwa abrochire eno nto me di atem. Odofo. O wa wan fa Libya kwa abrochire so e. Ono ofa Libya kwa abrochire wose da bi. Libya na ofa ye ntina adwena sei. Wose na adwena sei o. Ono na eka o. Libya na ofa kwa abrochire na adwena sei. Na Jonas na me kasama na Addo aban. Me kasama Akufo Addo aban. Akufo Addo aban ba ya. DJ switch akra ketwa we. Me ma hu se Ghana wa talented. Ye wa talented youth. Youth akra ketwa we atime tu kwan. Ama abrofo twa ne wahia atena se. Hwe akra we talented. Na akra we talented na abrofo no hwe no. Afa nipa bia na Addo mana. E mana opportunity se woni na chi ne woni ne nkwaya adwuma. Ate ne wafiri akra ya chi. Ama ne wakoy akotena America se America na fenti wo mabiem. Ene sa nipa na Addo mana kwanya no. Abe suntudua ma Ghana. Abe suntudua ama youth no. Abe suntudua ma nipa bi abrabo. E wa abra DJ switch. Abrabo anu obo. Na yesabi ne wotwa ato ama nkranketewa. Nchirima mu tie me na mu share video no. Nchirima na akra we etwa service to ho ma wo. But abrantie na DJ switch ne na no so ba no kwe no. Aba se sanchirima no. Edu omu kwotibia bi mu a ene ya mu ya maame. Ene ya mu ya papa. Ene ya mu ya nana. Ya nana fo ekwa ya mu omu dada. Wa bo na baye. Wutimi hwe social media so no obi bu abrewa. Tietia no. Tietia abrewa bu abrewa.